Olen Janne Väisänen ja työskentelen GPV Lohjan yksikössä. Esittelen teille GPV Fast Proto-palvelun nopean ja joustavan tavan tehdä prototyyppejä. Mycronicin ohjelmistojen ja itse kehitettyjen järjestelmien avulla olemme rakentaneet oman meille räätälöidyn toiminnanohjausympäristön, joka tukee nopeaa ja joustavaa toimintaa. På Mycronic ser vi GPV som ett företag som ligger i framkant inom produktion av hög mix och snabb tillverkning av prototyper. Deras webbutik och korta leveranstider är imponerande. Och det kräver en produktionslösning som är både flexibel och tillförlitlig, vilket är precis vad Mycronics lösningar erbjuder. Meillä GPV Lohjalla on Fast Proto-palvelu ja sen ytimessä on 10 työpäivän toimituslupaus, kun piirilevyn spesifikaatiot ovat tietyssä rajoissa. Tämä vaatii erittäin joustavan ja nopean valmistusympäristön ja juuri sitä me lähdimme rakentamaan. Minulla oli aiemmasta työstä kokemusta Mycronicin laitteista ja niiden luotettavuus ja joustavuus vakuuttivat minut. Siksi valitsimme myös GPV Fast Proto-palvelun. SMT-linan vi har levererat tillsammans med vår partner Perel består av en jetprinter, pick and place-maskin och ett lagringstorn och är utformad för snabbhet och mångsidighet. Men det handlar inte bara om maskinerna, det handlar om hela arbetsflödet. Från det att kunden lägger sin order på GPVs hemsida till färdig produkt. Vårt lagringstorn spelar till exempel en viktig roll för att automatisera materialhanteringen och säkerställa en hög nyttjandegrad av hela linan. Vår programvara för linan integreras sömlöst med GPVs affärssystem och webbutik, vilket stöder deras löfte om snabb leverans. Yhdessä Perelin ratkaisujen kanssa olemme luoneet huippuluokan tuotantoympäristön, jossa yhdistyvät monipuolinen tuotanto, pienet volyymit ja nopeat läpimenoajat. Tämä on meille avainasemassa, kun haluamme tukea asiakkaidemme ketterää tuotekehitystä. Tämä on hieno esimerkki siitä, miten suomalainen elektroniikkateollisuus voi hyödyntää nopeaa prototyyppituotantoa. Se tekee tuotekehityksestä ketterämpää ja vahvistaa kilpailukykyä. Me Perelillä haluamme olla asiakkaan mukana koko laitteiden elinkaaren ajan. När jag blickar framåt så tror jag att lärdomarna från GPVs investering är relevanta för många företag i Norden. Hög mix, snabb tillverkning av prototyper är inte bara en trend. Det håller på att bli en nödvändighet för de som vill vara ledande inom elektroniktillverkning. Genom att kombinera vår expertis, teknik med ett kundfokuserat tillvägagångssätt så kan vi hjälpa fler företag att uppnå liknande framgångar.